افاليك بو مجوره بحسكر اليك دنجيه يعني چیه او کوچبرین سوری کل ترکیه ناسنامه ترکیه استاندنه یعنی بنا همولاتی دکارن دنگ بدن یعنی دکارن بچین سر صندوقان و دنگی خواب بدن ده البجارتن این ترکیه ده چه قاس بیانی هنه دکارن دنگ بدن یعنی ما فیوانی دنگ دانه هیا جغینی سوریان خلقی دنج لول هنه ملیونک و 300,000 دنگ دیرین بیانی لترکیه هنه ترکیه و باکور کردستانی پیامنیر روداوی راوین استر که چو نوا کوچ بران نرینا وان ستاند که اوی دنگ خوب بدن که و چما اوی دنگ خوب بدن مثلا فلان بربجیری راپورتکش مرا آماده کریه راپورت راوین لیه هیا لی تماشا بکن احمد یک جوان کسانه کو جبر شر نافخه ج سوری هاتیه او 9 سالن لستنبولی دجی مافی دنگدانی به دستخستیه و هلبجارتن ترکیه ایدی ویجی وکه ولاتیه کی علاقه دار دکه کار املاک فروشی دکه هر دو زاروک نوی لورد چند دبستانی و ایدی و گره ولات خواه در روژه و ویدا نمایه لی انجام هلبجارتنان ویجی کاشیناوا فکاران دکه مترسیا و گراندنی به وی آوایی در ناوا خلق سوری دا بربلاv ده. Nasıl öyle bir hemen gideceğiz ben de anlamıyorum ama öyle diyorlar. Yani ben Suriyeli olduğum için Ame çawa hema vegerin az jî fehm nakim. Lê wisa dibên. Ez bixwe dixwazim Erdogan qezanc bike. Kilicdaroglu dibe ger ez qezanc kim ez ê wan bişînim. Nexwe em hemû neçarin vê bibînin. Bi Xwedê eger Xwedê rêyek dabe Kilicdaroglu û bi ser keve tê wê wateyê ku Xweda ji me re jî dibe vegerin. Em ê vegerin. Ma em çi bikin? Demek Allah bizden bin donmak istiyor. Artık döneceğiz. Ne yapacağız? Demek ki dirije Türkiye yek mijarên herî germ hebûna koçber û penaberane. Weke kertikeke kêrhatî siyasetmedarên aliyên cihê soza wê yekê didin da koçberan li welatê wan vegerînin. Bi hilbijartina re jî mijar germ e. Li gor amarên fermî di vê hilbijartinê da ew ê milyonek û 325,000 kesên biyanî deng bikar bînin. Helbet dema çûn ser sindoqan ew jî dê vê yekê li ber çavan bigirin. Muhalefet kazanç bike tabii ki tersime hene. Çünkü hemid bejin emi wana bişinin. Ama bu xelkê Türkiye kişana başe em wê dixwazin. Em dixwazin wek çawa wê derîj merve kirin û em xistin nava bajarê xwe da bajarê din wisa nekirin. Em bo Tirkiye çi xêr em wê dixwazin. Di rêza yekê da dengderên ku bi eslê xwe ji Bulgaristanê ne hene. Rêjeya wan 347,763 kes e. Piştra kesên ku li Almanya hatine dinê hene û hejmara wan jî 209,394 kes e. Di rêza sêyem de Sûrî hene û hejmara wan 167,703 kes e. Gelo bandora wan dê de encama hilbijartinan da çi be? Burada muhalefet şöyle. Opozisyon bi dijberiya koçberan netewperestiye dike û hewl de vê cihêkariyê di qonaxa dengdanê de jî bikar bîne. Lê hejmarek bi qasî taxeke Stenbolê biyanî deng bikartînin û ew têrî nake ku bandoreke li encama hilbijartinan bike. Herwiha nêzîkî 22,000 İranî, zêdeyî 16,000 Iraqî û 6,000 jî Lîbyayî mafê dengdanê hene li Tirkiye. Dijberiya koçberan di qonaxa hilbijartinan de jî berê her kesî daye xelkê Sûrî û ew bi vê metirsiyê rojên xwe dijmêrin. Rawin Stêrk, Rûdaw, Stenbol.